Fairfield tual thi na David Sailo. Nun na meu in lak sak na hian mo phurdu an oma. Achana ngei boka I han chapdar te ang. Thi na chu. Abul in chana niya lang chu cheng sing ni borvel pastor quarter changa bo ania. Chu chuan rin hlel mishing asiama. Chu mi te chu ni tir ngei tuma molmang tak malak na aniber. Atuar tu. Tual thi beraka. Ani chiang ta em ti hi tun thlengin finfia ala ni lo zui. Zandariat vela changa zanlai dar som patni thlenga ni tir tumna kal zel chuan tual thi na athlen tir ati lo thei lo. Pastor Mirtil Sham. Hei su hi pastor in chung khura changa lo ir chuak ania. Ati om tak ti in kumpuan committee athlen ni om tak ania. Tam takin atuar tu din hunan ena. Thik hop hi ala dop tuar tu hi avotu tu lam dem lava pastor ming lamrik le achethei ang bera chwa hi kan ti tur anilo ti polan oma adik na chena om mai thei. Pastor chung kwa hian kan kai nge yangai na lai point ni vel a om tlatani. Mei thai fa ve do pan niya. Adop tu te po hian ko shan liar ber pastor huana dan lawat lalut om ta chu por takin tiang an chelek uchwa kani thei phot. Pastor an niya an lakatlak lumtum. An thawang hau phur em. Dan she hau silava mol mang te sul nu ani. Kan chai lui hi. Hei pastor ni na awang aniya. Thiam chantir ngut chi an nilo na point lang sar takani. Pani na chuan social media lama comment satya nilo. YouTuber content du uchwa ka wanga soi war thiam te chongkam ningut boklo. Ama ashing tu nu ngei chongkam le. Arwala soi saktok ve bok nu ngeyin an chong record ngam saka. An ton siat an puang hian. Khanun na hlut tak in cha sakna akhan. Pastor hian tisen mo apurtel ati lau thei lau. Rongbol tu ganiya pathian mingin. Cheng sing ni vel leka chuan ka ngai dame tia. Tor atul pu atlak cham na tuar ngam mai tura ngai khan. Angai dam thei lol lova. Athi thlengin akut achil sanati theya. Chu wangin pastor dem lolana em te khan. Helai point hi an chian atul. Nun na hum thei le. Thi tir thei isu. Achunga a in nga laya. Athlek san buk mai hi mi puisya thiam lo lai tak le. Pastor an Mirtil ngoi na lai chu ani. Pastor na shim chan tu tan chuan kong zon zela ol mai the. Ma se thil thenga hian side B kan ma mo lo tum tak ni ina langa. Nun na in cha sak thua phei hi chuan ngai dam thei tu pastor hi leidana po thiam lo chan tir hial tlakani. Pastor din mun. Pastor an film kura. Thei top an chwa laya pakhat lek dem na tur ting lo oma. Mi pui heti tak maya pastor laka kanin show satamai hi pastor mai nilaw. Pro pastor thleng hian shifya se ka du hle mai. Pastor te hi tunlai nawangkara an na thole an tharau bo ve na kan te lian ru re nga. Chuti lai chuan an nuam sa an ha dam lutuka. Thisen sang zunthumin ati buayan tam ta lutukte. Kaya kalpe lau lutuk pastor kan kol nem luate. Tharau bo ve aya administrator. Ani na vong lian zok pastor kanin tau dil talutukte. Sorkarin MCS lak phet. Atum ring ang maya kumtin. Biazim fashion na sor zima pastor post siam ring may tehi. Mipui, kausyan mi tehian. Anlaw char may hawlaw. Alan fe em na chu pastor faklak tam takanam laya. Dem ngay pakhat lik laka kan riru tak. Kan buntlor du to hi ani. An laka kan thik thu chehle to a. An rong bol na amingin kan ring dera. Ponloy takin kan za dera. Atak rama kan thinlunga an din muniro niyam tak. Ezon nan cha wamang tuka kan chwa mek to ani. Hei pastor te hian. Anin man thuay lau chuan thok le khata. Phe niyam hun. Charge revolution hi kan latu inarin omlau. Pastor hausa shi em tluntur chiang tak. Upa rau rawanep thiam bik nei thiam tak. Biak chatu siya chat hi an chanem ve chiang em. Bial tu pastor ni chunga badminton tournament champion thei te zuk oma. Tho tur tak hi awang viau to ni turani. Bial la ko shanalen pau le azim tual le ngal. Heng zong ri ruwa pai chun mai.
soi chuak tu ni chu mi mol ni a in ngai na cha hian min dang me ka enge mo athlen vai ro chuan airfield thil thlenga hian pastor te laka hian zoram mi puiri ruput dan dik tak chu fia khop mai pastor diriam vak vak hi a thaber kan ti lo ma se pastor te din mun tlom na aya dak or tong zil zil mai thu nei tum pum hlum ko shan thu hnuai tum tlat tam jok te laka changa zoram ko shan hi atal pi thu na thlen lo chuan a chia thian kan la che khopang pastor thatak takiro an la om reng ti shetelila ko shan in en fia na rem chang ka soi fo chin ko shan hi thlan elect aya thok tu lak recruit select lal na mun ania democracy kal tulian berani pastor te hi kan chhor lo tel tela pastor ten ko shan an chhor tel tel thung airfield thil thlenga hian ko shan hi inherema hun to zia lang fia se group A officer le na leng pulpit po kholai mun ang maya ne so tlon ngai tlon pe lo te nep thiam tak pastor pung zel hi ko shan tina research be na thamatling to hial ta ve ang clip na he thi na thil thlenga hian kumpuan in ti ringot committee mol mang tak tak malak na athak a thlen to lo nan central YMA ang pu a inzirna uluk zok nei kan mamo zia alang fia ut maya ko shana mertela sa khorong bol tu thlengin kan noi ta boi boi mai atel phave in rol tura in ngai chumi kan in zir tir lo wangani wai sen taka tingam zong song ten tuma he thi na a hian chan tum loila malama kan tlak cham chu ko shan le YMA lam hian zir changin masoni tum te ang u David athi chan blank David akha alanda nin ni som paria December sang ni som ni pali zanlai chawa wak lumania ma se hei airfield branch YMA board antara hian YMA ho hian David athi chana hian engma anziak lova anda ol ringot maya kaloshat vele dana le he YMA board alandan chuan atuk ni som pakwa December sang ni som ni pali khan David ruang hi phum vuilia mani le ngal mai sia chuti ni se David hi ni som paria December sang ni som ni pali zan laya thi chong broad data Greenwood Hospital a aron lak nuwa athi tak mai khan PME postmortem examination autopsy hi nei anita thawem nge ni police lam hian chulan ti lo nge PME tel lo po in judicial confession voluntary mangin case an final theidon thawin anin ring devem ni Dear Aizol SP, please see. Mizo Special Report FB Group a shat puya pragmatis ina apos. Site ABC lamanilo. Engwanga hetiang thili thleng le chin nge ani ti ngai thak chun zomang. David thi na chungchanga. Ngai dam deal tu ngai dam theilo tu ti in pastor pakhat dem na thom aring hle mai. He dem na o thang khop vel hi engra thama chwa lo tur darben thik ribeng cheng mai ani. Poi khoi tu apu ngai dam theilo tu hi dem tur mo ni. Poi khoi tu apu ngai dam theilo tu mai ni lo. Poi khoi tu ni nge shat te phei chu ngai dam ne ka khai hlum hia chin tu. Court za om tak tia kan address ngai te po hi kan dem ve mai do nim ni. Kho ngai na le lainat na tarmit po chiai manga clear chungin. Poi khoi tu apu ngai dam theilo wanga he van doi na thlenga ni e ti ngai dan kan nei na hian. He van doi na thlen chan bul ber hi min mu fiat tir lo se ka vadu em. Min mu fia lo tir lo se ka vadu em. Ani lo chuan nak tuk maya aron thleng le chinang. He tianga kut lo in thak ve ngot kan chi na wanga kan boy na hi chi ka u. In ngai dam na le ngai dam lo na wanga fel mai thaya ni lo ania o. Tin poi khoi tu rin lel te hi ngai dam tur po an ni lo ngai dam chi po an ni lo. Ama ero chu kal phung dan kan nei te hi zom chi ni la kan chani mai tur. Kan dan bu te mimal pol tiamin tu po in poi khoi tu apu an lo man ve ni chuan eng tianga ti zui tur nge ti te a in zia chian te lun nen
poi khoi na veng tu ra sarkari na thu nei na apek police ting ngei po mi chunga kutlek ngot thei an ni lo la ya khoi lai emo apol then khat in hor khom te kut ram tak an lo che fo mai hi apoi le thina ni hi mo kanin shil sha ta kanin khapa kanin jirangai tak zet khotlang ta na tlom nga ya thok chuak in ti ten an ti turchin le ti lo turchin shelek lawa an thin rim na le thaza shik thak na na an ngam zong kut an lo thak ve mai thin wang hi ani he thina thlen chan dik tak chu ole david thina chungchang kan ngai tha nual maya kan ngai dan te comment section lama te po tar lang le ila tha o me